Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru. Xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Mapele the Boss va lava ku lawula hi nkani kumbe xana hi ku sindzisa eka game ya vunanga bya Xitsonga. Va tshami va vula leswaku ri lembe leri va yingangeni leswaku ri hi ta kota ku cina hi nkani tinsimu ta vona. A swi lava kumbe xana a hi swi lava ha boheka ku va hi cina hi tinsimu ta vona tanihileswi va nga kombisa leswaku va yi engangeni leswaku hi ta kota ku cina hi nkani. Kasi xin'wanyana i ku Mapele the Boss eka lembe ra 2023 va ta va karhi va kandziyisa album ya vona estudio xa vona lexi nga emutini wa vona lexi thyiweke leswaku ri i Vegas Studio. Naswona namuntlha hi siku ra 16 Nyenyankulu eka lembe ra 2023 va fiki va avelana na hina xinepe xa Rhangani the Producer va kombisa leswaku ri va khensa ntirhisano exikarhi ka vona na Rhangani the Producer. Va vula leswaku va khensa ntirhisano exikarhi ka Vegas Music na Rhangani Music. Se swi tikomba ingaku eka album ya Mapele the Boss Rhangani the Producer va ta va hoxi xandla eka yona. Naswona loko hi tsundzuka Mapele the Boss va tshama va tirhisana na Rhangani the Producer ku va va humelerisa vunanga swin'we. Loko ni nga hoxisi ingaku i lembe ra 2015 loko va ta tirhisana swin'we ku va va humelerisa vunanga va tirha album ya Mapele the Boss. Se loko ku ri ku Rhangani the Producer himpela va hoxi xandla eka ku tirhiwa kumbe xana eka ku chayiwa ka album ya Mapele the Boss, hi ta twa hi swona leswaku ri i album ya mani leyi nga ta fika hi karhata exikarhi ka album ya Psychologist wa leyi nga ku tirhiweni estudio xa ka Ngove xa Mr Post. Kasi na Xongi munhu wa munhu yena u le ku tirheni ka album leyi ngezaku hi swi tiva leswaku ri i mani loyi a nga ku yi tirheni, kambe u hlamusele leswaku ri u le ku yi tirheni album ya yena leyi nga ta huma hi Paseka ka lembe ra 2023. Kasi hala tlhelo na Chavani phesi mfana na vona va le ku tirheni ka album leyi nga ta huma Paseka leyi yaka eka yona lembe ra 2023. Hi ta va hi rindzele ku va hi twa leswaku ri eka Paseka lembe ra 2023 i mani loyi a nga ta hi cinisa ngopfu, i mani loyi a nga ta va a koki xilo, i mani loyi a nga ta va a binjamba ya album. Leswi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.